Nyuma rero nzanye ubutumwa bwa Malayika kurya mu gihugu cy'u Burundi. Twahoze kera tuvuga yuko hari ingabo zizatera igihugu zikaza gutunganya igihugu kuko Imana ishaka kugikoreramwo imigambi yayo kibanje gutunganwa neza. Rero izo ngabo twari tuje kubamenyesha kuko Imana yaduhaye umwanya wo kugira ngo twemere cyangwa se tubivuge yuko izo ngabo zamaze koherezwa. Turabakunda kandi turabishimira. Tugarutse rero tuvuga icyo Imana ivuga. Amazina ni Buhungu Aberi, niko niswe n'ababyeyi. Nabajije ababyeyi barambwira ngo banyise Buhungu kuko twavutse turi ubuhungu bwinshi. Twari abana 7 bose turabahungu gusa, ni njyewe wa 7. Ariko mbwira Imana ntirizina ryitwa Buhungu sindishaka, numva nishimiye Aberi, hanyuma Imana irisimbuza Eliya. Uyu munsi rero nitwa Eliya. Nushaka kurimenya neza urirebe mu gitabo cya Malaki ibice 3 umurongo wa 23. Malaki chapitre 3 verset 23 uraza gusobanukirwa Eliya ninde cyangwa se niki cyangwa se ashinzwe iki. Hanyuma uhite ugenda muri Yesaya 49 uhere ku murongo wa mbere ugeze 3 usobanukirwe iryo zina ryaje gute no kubera iki impamvu yaryo. Imana ishimwe. Sasa muhabwe umugisha. Ndabakunda cyane abari mu Rwanda, i Burundi, Kongo, Tanzania, Zambia, Mozambique ndetse na Malawi. Reka tugere Ububirigi, Ubufaransa, reka tugere Australia, reka tugere Canada, reka tugere Sweden, reka tugere Amerika hose, mbega mu migabane 4 igize isi. Tubabwire ngo mwirambire. Turabakunda. Umugabane wa Afrika, uwa Aziya, uwa Burayi n'uwa Amerika, mwese turabakunda cyane. Imana ishimwe. Hanyuma rero nzanye ubutumwa bwa Malayika. Ni ubutumwa nise ngo ubutumwa bwa Malayika. Reka tusimbuke tugere hakurya mu gihugu cy'u Burundi. Twahoze kera tuvuga yuko hari ingabo zizatera igihugu zikaza gutunganya igihugu kuko Imana ishaka kugikoreramwo imigambi yayo kibanje gutunganwa neza. Rero izo ngabo twari tuje kubamenyesha kuko Imana yaduhaye umwanya wo kugira ngo twemere cyangwa se tubivuge yuko izo ngabo zamaze koherezwa. Mu buryo rero bugaragara no mu buryo butagaragara, izo ngabo zaramaze koherezwa mu gihugu cy'u Burundi. Izi ngabo twagiye tuvuga ngo n'umurwi uzaba witwa Rubura Kigongwe uzakora igikorwa cyitwa Safisha. Kubera iki twagiye tuvuga ibyo bintu? Nukubera yuko Burundi busa n'ubwagamitse ijosi, benshi muri bo bakanga kumva ibyo tuvuga, kandi abandi bakadupinga bakavuga ko bidashoboka bitazanasohora. Harageze rero yuko uwo murwi cyangwa se izo ngabo zitangira gukora igikorwa cyazo cyiswe Safisha, bisobanurwa koza igihugu cy'u Burundi. Coza rero kubera iki? Igihugu cy'u Burundi cyarahumanye, gihumanwa na bene cyo cyavushijwemwo amaraso y'inzira karengane. Abantu birirwa bicwa atacamira, abandi bakanyuruzwa, abandi bagatoragurwa imirambo hirya no hino, abandi bakaborezwa igufwa muri za documentation, abandi bagafungwa bazira ubusa, abandi bakazira ubwoko, abandi bakazira imigambwe. Ibyo bintu byose byarababaje Imana ku buryo yavuze yuko izagaruka kunyura mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo irangize izo njyane mu gihugu cy'u Burundi. Imana idufashe cyane rero. Izo ngabo ati zimeze zite, zaje gute? Zaje ku mafarashi menshi cyane yaka umuriro. Hanyuma abantu benshi barabibonye, hari nijoro. Babonye ibishirira byaka umuriro bigenda hejuru mu kirere. Abantu baranabivuzeho bibatera ubwoba, abandi baravuga ati ngira ngo turatewe, ariko ntibasobanukirwa ntibamenya ibyo ari byo.
nukuvuga ngo zari ingabo zinjiye ku butaka bw'u Burundi. Izi ngabo rero n'abamarayika bari mice ibiri. Twigeze mu minsi yashize dutanga amasengesho ngo abantu bakora amasengesho y'iminsi ibiri bishinganishe kugira ngo abamarayika bashinzwe kurinda ingo z'abera bazazirinde, abandi nabo bashirweho ikimenyetso cy'uburinzi ndetse gishirwe no kubishimaryango by'inzu zabo. Niko twabivuze ico gihe, abatari bakeya barabyibuka. Rero twaravuze yuko abantu basenga cyane kubera yuko hagiye kubaho abamarayika babiri. Iyo tuvuze abamarayika babiri ni mice ibiri, abashinzwe kurinda n'abashinzwe kurimbura. Ibyo bintu twarabisobanuye kandi abatari bake barayasenze, abandi nabo barapinga ntibemera ntibanayasenga. Harageze rero yuko uwo murwi cyangwa se izo ngabo zikora igikorwa cyazo, ariko ziracategereje ifirimbi ya nyuma. Ariko ndababwiza ukuri ko zageze mu gihugu, nubwo abantu benshi batazibona, nubwo abantu benshi batabizi, bari kumwe nazo mu gihugu cy'u Burundi. Imana rero igiye gukora ibidasanzwe mu gihugu cy'u Burundi. Izo ngabo zigiye gukora igikorwa zatumwe gukora, kandi twari twarababuriye benshi bakanga kumva. Ariko twavuze ngo abarinzi barahari n'abarimbura barahari. Iyo mirwi uko ari ibiri ntivuguruzanya. Abazaba bashinzwe kurinda barubaha abashinzwe kurimbura, n'abazaba bashinzwe kurimbura barubaha abashinzwe kurinda. Mu yandi magambo, hari abazarindwa hariho n'abazarimbuka. Waba warasobanukiwe igice urimo? Wewe uri mu bahe? Uri mu bazarindwa cyangwa uri mu bazarimburwa? Abazarindwa twarasobanuye ko bazarya ku byeze byo mu gihugu kandi bakazabona Isirayeli y'ukuri, kuko igihugu kigiye kubakwa mu buryo butangaje kandi bukomeye. Hanyuma abazarimbura twaravuze ko nta mbabazi bazagira. Uwushinzwe kurimbura wese bazamurimbura. Umuntu utariho ikimenyetso, nk'uko twagiye tuvuga ngo ni mu bisabe musabe ikimenyetso kibajeho kije no kubishimaryango by'inzu zanyu. Umuntu wese azagaragara atariho ikimenyetso ntabwo bazamugirira impuhwe cyangwa imbabazi zababuza kumurimbura. Uwo murwi witwa safisha, witwa rubura kigongwe, ugakora igikorwa cyitwa safisha. Kandi twarabivuze cyane tubisemerera. N'ubu tugarutse rero kuri Narada TV tubyibutsa abantu, kuko Imana iravuga ngo ntacyo nzakora ntibiyakabanga abasabye banje mvugisha. Turabibukije rero ku gihe kigeze, uwasenga rimwe asenge kabiri, uwasenga kabiri asenge gatatu, uwatahora asenga abyige gusenga. Tukongera tukavuga ngo uwukiranirwa akiranirwe cyane, uwukiranuka akiranuke cyane, uwukora ibyaha bikore cyane kandi yihuta, kuko igihe kirageze ngo birangire. N'uwubireka abireke cyane kandi yihuta, kuko igihe kirageze. Abica bica cyane bihuta, kuko bari kwica abanyuma, kandi icyo bicisha nicyo kigiye kubica, kandi akibo bagereramwe abandi niko bagiye kugererwamo. Uwugororoka cyangwa ukiranuka nabo babikomeze kandi babikore cyane kandi babikore vuba, kuko igihe kirageze kugira ngo abahembwa bahembwe n'abahanwa bahanwe. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Ubu butumwa ni ubutumwa bwa Malayika. Hanyuma rero mwarabonye ibintu bimeze nk'ibishirira byirukanga cyane hejuru mu kirere, ntimwamenye ibyo ari byo, ntimwanabisobanukiwe. Ndababwira ngo zari ingabo zoherejwe n'ijuru nk'uko twagiye tubivuga, kandi zari ku mafarashi yaka umuriro nk'uko mwabibonye. None uyu munsi murakora iki? Ko mwadupinze mukadutuka mukadutera amabuye, kandi tukababwira ko banze kwemera ubutumwa tuvuga, n'abadututse n'abadupinze bazarimburanwa n'abandi. Uyu munsi murireguza iki? Amahirwe mbahaye na ya nyuma yo kwihana, mukatugarukira mukemera ko ubutumwa tuvuga ari ubw'ukuri, kuko ubu butumwa ni ubutumwa bwa Malayika wa nyuma ku gihugu cy'u Burundi. Harageze ko umuntu wese abazwa ibyo yakoze kandi akabihorwa,
nkuko twagiye tubivuga mukanga kubyemera. Ikindi amahirwe tubaha nayo kubabwira yuko mwarya utwanyuma musezera inshuti n'imiryango, kubera ko urugamba rugeze mu mahina, kandi tukababwira ngo amafaranga mwarundanyije ntatagiye kubamarira. Kabiri, imiduga mwaguze ihenze naho mugiye kuyitwarira kuko birakomeye. Amazu mwubatse ntimuzayabamo, kireka mugarutse mukavuga tuti twasuzuguye Uwiteka, dusuzugura intumwa n'abahanuzi, mukabaza Uwiteka icyo gukora. Ikindi, hari ubutumwa twatambukije ku ISEZERANO TV, bwarimwe ijambo rivuga ngo nimuduhe kuri ayo mafaranga, muduhe ituro turiryeho kubera yuko nubundi ntatagiye kubamarira. Turavuga ngo amafaranga y'u Burundi azahinduka, ntabwo ayo mafaranga azakomeza gukora muri Isirayeli y'ukuri cyangwa mu Burundi bushasha. Ayo mafaranga azateshwa agaciro kuko nubundi yataye agaciro. Hazaza andi mafaranga azaba afite agaciro atari ayo ngayo mwiringiye. Uyu munsi rero twereke ko mudushigikiye kandi mutwereke ko mutugarukiye mwemera ubutumwa dutanga nkuko Malayika ari kubutangaza. Munaduhe kuri ayo mafaranga tuyasangire, nibura tubasabire umugisha, tubasengere, kandi bibaheshe kuzabona Isirayeli y'ukuri, bibaheshe kuzarya ku byeze byo mu gihugu, bibaheshe kuzarokoka n'imiryango yanyu. Erega na Nowa ubwo yaburira abantu bakanga kwemera bararimbuwe, ariko abemeye barokokanye nawe. Nowa yinjiza mu bwato, uhereye ku muryango we, uhereye ku muntu n'ibikoko, yinjiza ikigabo n'ikigore kugira ngo abantu bazongere bororoke. Rero niba ufite imodoka zibiri mimwe kugira ngo dusangire ubu butumwa bwa Malayika, bityo uzaba ungaragarije ko wemeye noneho ubu butumwa, kuko nubundi nutabyemera izo modoka twavuze ngo ntacyo zizakumarira. Amazu wubatse waduhimwe ugasigarana indi, ufite zitanu duhimwe cyangwa uduhe zibiri usigarane zitatu. Muravuga ati Pastor Abeli noneho arasaze, arasabirije. No, ibyo nibimenyetso bingaragariza ko mwemeranyijwe nanje ko ubutumwa ntanga ari ubwo kuri, kandi mwemeranyijwe nanje ko mubwizera, bityo Imana ikazabarokora. Abamarayika bo kubarinda baroherejwe, nabo kubarimbura barabagezemwo. Nibwo mutabimenye kandi mutabibonye, ariko mubyemere kuko byabayeho. Ndababwira ngo mwarabibonye ariko ntimwamenya ubusobanuro bwabyo, ntimwamenya ibyo ari byo. Umunyabwenge nambwire namaginga ya irengero ry'ibyo bintu mwabonye byakumuriro byaciye mu kirere bigaca hejuru ya Bujumbura byerekera kote Bubanza nkuko mwabyivugiye. Uyu munsi ko mbisobanuye mwakwifatanyije nanje mu kwemera ko ubutumwa dutanga n'ibyo twagiye tuvuga ari iby'ukuri. None ubu naho muravuga ngo iki? Murakomeza kudutuka cyangwa murakomeza gupinga cyangwa murakomeza kwihana? Mubwire Imana ngo Mana turemeye dushizaho inahishize. Ubu butumwa n'ubwa nyuma, kandi ubu butumwa n'ubwa Malayika. Imana igiye kunyura mu Burundi, kandi muraza kurira mwicuza atako mukibigenza. Umuhanga nuwahunga hakiri kare. Ese kuva kera ntihabaho bamenya abantu bakaja kubaza Imana no kugisha inama Uwiteka baciye ku muhanuzi? Ni mu bipinge muhakane bati urabesha ntabwo ari byo. Ese Yehoshafati agiye mu ntambara ntabwo bahamagaye umuhanuzi? Ese kuva kera abantu ntibasobanuza Uwiteka? Kuki abantu biki gihe mutumva? Kuki mutemera? Kuki benshi bemera ari uko babonye? Intabwirwa nazo zikabwirwa nuko amaso atukuye. Ese iyo menya isobanura iki?
ese ntabwirwa isobanura iki? Mwagarukiye aho mugeze. Harahiriwe abarengana, haragowe ababarenganya, kandi harahiriwe ibiganza bitakoze ikibi, bitavushije amaraso y'inzirakarengane, bitavushije amaraso y'abatariho urubanza. Mbega ko mumpinga mukantuka, none muravuguruza ijambo ry'Imana. Ese kuki mutemera intumwa n'abahanuzi ngo mwemere amagambo y'akanwa k'Uwiteka? Nibura basi muremera ijambo rivuga ngo icyo umuntu abiba azagisarura. Muremera ijambo rivuga ngo akiba umuntu agereramwo nikazagererwamo. Ese muravuguruza ijambo rivuga ngo icyo umuntu yicisha nicyo kizamwica? Ese kuki mutemera kuguhora k'Uwiteka kuhari? Ese k'Uwiteka aje guhora biragenda bite? Ese mwaranze kwihana mukomeje kugamika amajosi? Ese ko mugiye kuvunagurwa mutagira gitabara? Ko mbona nta buhungiro muzabona? Ko ndeba amayira azabafunze mutazacikiza ingabo z'Uwiteka? Ko ndeba mutazabona inzira mutazabona aho guhungira? Ko ndeba mubagenewe kurimburwa nta numwe azarokoka? Ntabwo muzacika izi ngabo z'Uwiteka. Iz'abantu mwazicika, ariko iz'Uwiteka ntimuzazicika. Hazarindwa abo kurindwa, hagirirwe impuhwe abo kuzigirirwa, hababarirwe abo kubabarirwa. Aya magambo mbabwira arakomeye kandi nayo kwizerwa, nayo ukuri. Imana idufashe cyane. Mbonye ibintu bikomeye. Aboga ni mwoge muhindura uburyo. Amazi si yayandi, hageze aho bikomera. Urugamba rugeze mu mahina. Kandi amaso yanyu arabibonye, kandi muzarira mutagira gitabara. Ariko abakoreye Imana, ingabo zije kubatabara. Nimuhumure, mukomere, ntimunyeganyege, kandi ntimugire ubwoba, kuko Uwiteka atabaye abantu be. Ariko abandi bo uruzitiro rwavuyeho, dore mutanzwe mu maboko y'Uwiteka. Senedede irarimbuwe rwose, ntabwo izibukwa, kandi iribagiranye. Abantu bazayibagirwa, ntibazongera kwibuka ko yigeze no kubaho. Hari abantu bigeze bavuga ngo njyewe ngo ndi umunyapolitike, ndiwe niyantumye ni umunyapolitike. Ni nawe munyapolitike ukomeye, ni nawe yatangiye. Yaravuze ngo nta buyobozi butava ku Uwiteka. None ishiraho ubuyobozi gakuraho ubundi atari umunyapolitike. Ariko njyewe sindi umusenedede FDD, kandi sindi umuseneri, sindi n'inyangamugayo, nta nubwo ndi umuyiporona, nta nubwo ndi umuforodebo. Barababesha, barabashuka. Njyewe ndi umuntu w'Imana, kandi narahamagawe. Kandi ikindi, mwebwe mu mpinga, mwebwe mu ntuka, mugiye gupfa nk'insazi. Narabivuze uko insazi zipfa, ariko njyewe sinzapfa. Njyewe nzaba mu gihugu cy'isezerano. Imana ishimwe. None ikindi, njyewe turapfika njyewe nawe. Wowe urambwira nabi, urandika muri comment untuka, kandi ugiye kubihorwa, ugiye kubizira. None ko njyewe nkubwiriza ubutumwa bwiza, nkakubwira icyo Imana yantumye, kandi ibyo mvuga ko ari ukuri, kandi ibyo mvuga ko ari ihame rya Bibiliya, ko byanditswe, wowe urampora iki? Ahubwo ihane, Imana ikubabarire. Niba wumva ushaka kungisha inama, ugashaka kugaruka ngo wihane ibyo wakoze, reka nguhe nimero 078 58 64 705, akamenyetso ko guteranya 250 78 58 64 705 plus 250 78 58 64
705 cyangwa se 705 birasobanutse. Ushaka kwihana, ushaka ko tukugira inama, ushaka kutubaza ibyo utasobanukiwe, duhamagare kuri iyo nimero. Amahoro y'Imana abandi namwe. Mbifurije imigisha, mbifurije isha n'ihirwe. Abera b'Imana ni mukomere, ingabo zo kubarinda zaratanzwe. Namwe muri mu mubare wo kurimbuka. Bayi nkarabiye amaraso yanyu imbere yanyu. Kandi nyakarabiye imbere y'Uwiteka Imana. Kandi nyakarabiye imbere y'abatwumva bose n'abaduteza amaso. Imbere ya kamera kwitangaza amakuru. Kuri Narada TV, ikinyamakuru kuri Narada TV. Narada TV. No ku bindi binyamakuru nagiye mbivuga. Ku ISEZERANO TV, ku Rugendo TV ndabamamaje. Hanyuma amahoro y'Imana bane namwe. Kandi ndabakunda. Imana igabanye umubare w'abarimbuka. Imana yongera umubare w'abakizwa. Mu yandi magambo ibahe umutima woroshe nk'inyama, umutima wigarura, muve mu ngeso zanyu. Mureke kwicira abantu busa, mureke kubarenganya, mureke kubafungira ubusa, mureke kubanyuruza, mureke kubaboreza igufa, mubakubita nabi cyane muri za documentation mu iperereza ry'u Burundi. Imana ibagarukeho kandi mubabarirwe ibyaha byanyu. Jewe ndavuga simvura, kuvuga n'ukwanje, ariko gukora nuko yantumye. Imana ibaha umugisha. Abizera amagambo tuvuga n'abatwumva bose bakemera bagashira mu bikorwa icyo tuvuga. Imana ibaha umugisha. Mumeje gushimira cyane abitaho ubuzima bwacu kugira ngo tugire izi mbaraga. Dukomeze kubabwira icyo Imana ivuga. Mukomeze mudushigikire. Twambara kubera mwebwe. Tubayeho kubera mwebwe mu buryo bw'umubiri, ariko mu buryo bw'umwuka dukomejwe n'uwaduhamagaye. Hari abantu badushigikira, batanga uburyo bwabo, bashigikira irivuga butumwa, bashigikira ubuhanuzi tuvuga, bagatanga uburyo, bagatanga amafaranga. Imana ibakubira 770 kandi muhabwe umugisha n'ikiganza cy'Uwiteka. Mwebwe mubitse ubutunzi bwanyu mu ijuru. Igihe cy'amamodoka kirarangiye, igihe cy'amazu kirarangiye, igihe cy'amafaranga kirarangiye, ariko mu gihe tugitegereje ni mudushigikire. Murakoze cyane. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Tugiye gusoza ikiganiro cyacu dusenga Imana. Reka tubasengere. Mana dusengeye abaduteza amaso bose, abatwumva nabo turabasengeye, abari hirya no hino ku mugabane wa Afrika, ku mugabane wa Aziya, ku mugabane w'Uburayi, ku mugabane wa Amerika, turabasengeye. Mana ubahe kumva ubu butumwa, ubahe kubwemera, ubahe no kubwizera, ubahe no gukora ibisabwa kugira ngo bazarokoke ibyago bigiye gutera mu izina rya Yesu. Kandi Malayika bazabashe kubarinda. Ariko ababaye akahebwe batumva batabwirwa, bamwe babwirwa nuko amaso atukuye, bamwe babwirwa nuko ibyago bibagezeho, bamwe bagamika amajosi, bamwe bavuregurwa batagira gitabara. Abo nabo twakarabye amaraso yabo. Nta kundi abo babaye akahebwe, ariko uwemera kugaruka, uwemera guhindukira, akigarura, akareka ingeso, akareka ibyaha, akareka gutukana, akareka gupinga, akareka gusuzugura, nawe umugarukeho, umugirire neza, umubabarire, kandi aje mu mubare w'abazarokoka, w'abatazarimburwa, w'abazarindwa. Kuko Bibiliya iravuga ngo watumenye kera tukiri urusoro, kandi amazina yacu urayazi. Abakurindwa uzabarindwa kuko urabazi, abakurimbuka nabo aba ni bene gahini. Nibagirwa inama, nibumva, nibemera, ariko twari twababwiye kandi twari twabagiriye inama. Umuririmbyi aravuga ngo erega Nowa yari yababuriye,
erega Nowa yari yababuriye imvura iragwa amazi arabarengera erega Nowa yari yababuriye natwe niko tubaburira ariko bakanga kumva turabasengeye rero abemera bemere abakizwa bakizwe abakira bakire abarimbuka barimbuke twari twabasengeraga rero ngo abezwa bezwe n'abakiranirwa bakiranirwe ariko uwasenga yongere uwasenga kabiri asenge gatatu uwasenga rimwe asenge kabiri urakoze Mana kubagiriye neza turasengeye abarwaye ngo bakire turasengeye abakene ngo bakenure abatagira akazi bahabwa akazi abifuza amafaranga uyabahe ingumba zibyare abifuza kubyara babyare abifuza abagabo bahabwa abagabo abifuza gukorerwa ubuku bakorere za mariage bashake abakobwa bifuza abagabo bababone abagabo bifuza abagore bababone ingeri zose kuko ari igihe cyo guhemba no guhana Mana ugirire neza umuntu wese bimukwiriye tubisabye Imana mwize